Nyuma ya matata guka kiria Kariba Egembe North mono baria bari magando anda bakiuga kuri na amaramari baguteka antu arume na kinya kugwata Kenya ekurundi iria beta miundene yao na ndi county commissioner Jacob Ouma ni aririte untu bubu augite uchunkuoni buria bathithite mwankira nandi buri onania amaramari babate ageni ende ni bakuma Meru na tayari bari na marieto jabamwe babo ni akanitie atongeria gutiga kuringa siasa na makarika wagagia. Nicholas Chabare gatumenyithie na bazo nyingizirwe hai twaria na ndende bare ndira thina kauga ngena garare agwe no ndi muthimbo garare acio muthagora na ngiziga mozoni mudiro yo muntu awanthe na kuma begora bangisi be yaba sukuma mwari ube na manwe na bawo goleli nyuma to murathe na oyo gari to murathe baita mamwe makoje emanto barabara maga antere echathana ki Rwanda arwa Egembe North na ara county commissioner ariongire ntugo oje muthe na ukojera amwe nogo. Hakuna tetesi ya kwamba kuna hali ya taharuki ama ukosefu wa usalama katika eneo hili. Tukio ambalo lilitokea jana linahusisha mtu mmoja na mhalifu mwenzake mwingine. Maumera amama ya ruthikire makwerekana ate kore anto obaringangirwe nago na babange batunywa athimo ochiao na kinya gutigira ekore bamwe bakerekana ibagwate Kenya ande kurerekana ate anto baba kurutango eno ni nyange kuma akinya mwirega agwa Meru ende tiba kuma county Muturi kono buru batu toriana na borona ngaka makinya wasore bagutoriana na batatu thanga tukana benya bathithia miunde to ngombe tuwe otoriana nabo lakini thairo tonete ari anjabu ndena miaka 30 mundu ogota gumo ngombe ringi tori mo borona ndo baringira ngombe miunde ne batura batu totarethia miunda lakini ana benu ba Meru iba bakuburingira ngombe miunde ne na iba bakwengana na ngegoro ibego ya ringi yoro bibarambiri go ya nombi no thimo ende ori bata bakiri baura nenya kurana baro ya thimo bakonguthania antu mbia na barethetie na no arethio ba na inge no nto bare arethi bongene ba Meru na borona ibo boto chumbura are antu bele mo na musinko nge na nsoma na rai wikete metho atenda ko ni metho ke rona ba na winda masokera ni nda batia njira yo. Na taarifa tulizo nazo ambazo zimethibitishwa aliyekuja na kuvuruga watu ni mtoto wetu Mumeru, wala si watu kutoka kaunti jirani, na tayari kitengo cha usalama cha DCI kinamtafuta mhalifu. Na bora bamwe batongeria barandikire mitandaoni bakiuga ate kinya mabitha abaokaria batikwetegeria anto baba kuthangi kwentereino bandikithia taarifa kiri mabitha baba utobobo ibokano kitu bonene. Kasemekana ya kwamba polisi wamepewa amri wasiandikishe taarifa yoyote kutoka kwa watu ambao wameathiriwa. The police and other agencies are doing very good work. We should not discredit them kusema ya kwamba ati hawafanyi kazi. Batu te muntu kwirwa ata report nonto nanga wo wengwa nonto ngekoro bokera korobo muntu ate ko nto munde nonto u akawo woni nto merio weta mbua ni ntekero embe tambengwa musie lakini no bati kuoge ngwa musie jora nonto kokotwe kotuwa wagira na cio ke ya munde ne yuro yo inde ko ya mwana inde amurire pikipiki to ite no moyo mwanka kambene to report na to abaumbi to eta no mwanka sibitari mutwate kumau MCA weto no na arejera mbejera ko musie atoka matarenge ato endi mwanka mono weta bwetheru ithimi na gwatweka ate na thina no eriko na rukiriro rengi mbogirira ndaringirwa thimo ni OCS ndaita mwanka kambene kwandika statement. County Commissioner Jacob Ouma no akiruta watho na kuuga mabitha bandhikiri bathina mbere kuthurutha uchunkuni ibogano. Viongozi ambao wanataka kuchochea na kuweka impression ya kwamba iko hali ya sintofahamu, yani there is anarchy, watu watoke waende waandamane. There is no anarchy anywhere. Na the DCI I have instructed wafungue file na moja kwa moja wenye kutoa hizo taarifa waandamwe, waje watudhibitishie, watuonyeshe wale watu ambao wametekwa nyara, kwa sababu mtu akitekwa nyara anakuwa na jina. Kama anaitwa Purity Mukami, nasemekana Purity Mukami ametekwa nyara, ako na familia ambayo inasema mtoto wetu ametekwa nyara. Na sasa hawa wanatekwa nyara ambao hawana watu na hakuna taarifa na hakuna ripoti. Wanatekwa nyara, ni upepo inatekwa nyara. Na hakuna mtu atasazwa, hakuna mtu ambaye anakuwa juu ya sheria. Sheria itadumishwa na lazima tukomeshe huu mtindo
wa watu kutaka kukoroga watu. Siasa ziko bado, tuwachane na fitina. Keep politics out of security matters. Kumathana Kigembe North, Petankulas, Chabari.